Onde-mande, mangan agak duduk di muka pintu ko. Gak baik do sumbang nampak dia orang. Duduk baselo pulo. Naga di Minang tuh duduk apa simpu. Nah, masuk ke dalam. Mantap teh. 2.000 madu petinya nak. 2.000 kok ada kayak ini kok. Tak boleh mau dia minta pikiran kayak Nobel elok doang. Mama maaf nih ma. Sampai lu. Assalamualaikum. Salam jadi loh. Ya. Đây cô cha. Guys, jangan kayak gitu, main aja lah Tiara main. Kalian main apa tuh dosennya kalian tinggal lah. Kalau kalian main tuh rata HP kalian cuman sama-sama. Ya nanti. Maaf kami deh teh. Bawa kak berteman deh. Ya Allah, baju kalian lah. Wah sekolah kok kayak tuh baju kalian. Keluan lah. Nengok di tiga orang doh. Terima kasih ya Ra yang bimbing kami. Kalau nak bully laki-laki di padusi jalan baduo do. Nak elok dilihat orang do. Gue syukur deh lah. Kan orang ngecek eloknya. Oh iyalah, maaf lah Ra. Gimana tuh? Kondisinya balik-balik tuh. Ini kami yang PA. Ih, kalian nak elok kayak gitu mah lihat laki-laki do sumbang. Iya, makasih ya lah mainan lah.